ted nilila paguyudet ti kagayad na pinapun sadya eskwela ketinda payag kakatawa asya akan la prinsesa kun kunapay ti daduma ya kamuno pacekida idaki kanti sukat na anya nga tati kay kayatku atawat misuot masawat ko agkatawan ti tao kanyak tay misuot jak metnad kayat agkatawan na karagragsak misuot ay kaguranak pagtipunan ti duang iwat ti banag na isema pagbetag. Ted nilila paguyudet ti kagayad na pinapun sadya eskwela etinda payag kakatawa asya akan la prinsesa kun kunapay ti daduma ya kamuno pacekida idaki kanti sukat na anya nga tati kay kayat ko atawat misuot masabat ko agkatawan ti tao kanyak tay misuot jak metnad kayat agkatawan na karagragsak numisuot ay kaguranak pagtipunan ti duang iwat ti banag na isema pagbetag pagtipunan ti duang iwat ti banag na